Ljudi, kao što vidite, izgledam kao veščica. Danas će me moja majka šminkati. Malo smo počeli, zabrljali smo i morala sam isključiti video. Počeli smo i zabrljali smo. Nije bilo kao što sam ja zamišljala, ona je krenula ovako. Ja sam zamišljala da ovako bude krug oko očiju, crni krug. Ok, čekajte dok se obrišem. Ok, ljudi, malo sam svoje ove glupe boje skinula. Pogledajte boju. Da, to je ta boja s kojom se ja šminkam. Imam žutu, zelenu, plavu, crvenu, bijelu i crnu. Ovo je inače crna, vidi se. Hajde, nastavimo šminkati, ali vidiš kako sam ja to zamišljala, da bude krug okolo, ovako oko očiju, znaš. Zašto otpuhivaš, Bože? O, ljudi, ovaj video će biti malo duži, samo malo. Sad. Crveni krug? Da, ne, crni krug. Ja? Okolo. Vidiš, ovdje malo ovako, znaš gdje stavljaju se sjeda, ja, to. Ali staviš ovdje ovako te boje i crveni. Onda... Ajde, može gore ovako, ne, crne staviš ovako ovdje boje i okolo nastaviš ovako i krug ovdje, znaš. I tako isto, a na drugom oku crvene, znaš. Tako isto, može. Crvene, jedno oko crveno, jedno crno. Ja, i krug oko oka, to krug oko oka, znaš. Znaš kako mislim? Skontala. Ajde sam. Ovako ideš. Čeka. Sa četkicom. Da, tako. Sad moraš obojiti unutrašnjost kruga. Je tako? Da. I sad obojiš tu unutrašnjost kruga. I dole? Ja. Gdje je malo? Kako ću dole? Gdje vidi? Gdje treba malo? Shit, ljude. Izgledam... Spooky. Da, ljudi, evo. Sada ću to napraviti sa crnom bojom. Bukvalno... Masaža za oči. Bože, šta se to sa mnom dešava? Postajem sva crna i crvena, Bože. Ovo nije fair. Već vidim komentare. Previše si stavila, ali ja stavljam kako ja želim. I volim kad je previše. Volim da se vidi, ne želim da... Znaš, majka, zašto se sad šminkam? Nije još ni noć vješica, ali se šminkam zato što želim da imam video, pa da znam u srijedu, kada da se subota, pa da znam u srijedu kako da se šminkam za noć vješica. Malo otvori oko. Kako? Otvori ga. Ne mogu crtat. Crtat ću i crtat, bojat. Šminkat, valjda. Ok, ovo izgleda cool, bukvalno. I šta ćemo sad dole? Ne znam šta ćemo dole samo. To je najgore. Gde? Oj, Allahu. Znaš kakva mi je ideja pala na pamet još? Znaš kakva mi je još ideja pala na pamet? Stani, sad ću. Znaš kakva mi je ideja pala na pamet? Ovdje gdje je crno, obojiš ovu obrvu crvenom. A ovdje gdje je crveno, obojiš ovu obrvu crnom. Biće. Ajde malo samo tog crvenog još malo podebljaj. Beauty blogerica mala propala. Samo naranđa. Samo crveno, crno sjenilo. Ok, ovo nije sjenilo. Ovo je fakat boja. Sada ovdje crvenom. Joj, draga Kalijona, šta radi? Obrvu, bukvalno ličim na monstruma. A okej, trebam ličiti na monstruma. To je za noć veščica. Da. Samo naranđa što sjenilo, nema se ni zarumenilo. I samo trpalica fake. I eto beauty blogerica mala propala. Sad ovo. Bukvalno ne znam na šta ličim. Liči na monstruma. Eto, iskreno da vam kažem. Ovdje ćemo ovako malo izvući crta.
Okej, nice. Počinje ličiti na nešto. Nadam se. Oj, Allahu. Produži malo gore crte. Dobro je. Još malo ovu produži. Pa dobro je. Ovdje. Samo ova deblja nego ova ovdje. A sad bolje. Bukvalno ljudi šta ja ličim. I dole. Gdje? Pa da, treba ljudi nešto ovako. Okej. Ovo nije nešto dole, ali nećemo ovo. Ne sviđa mi se nešto. Pa ne sviđa mi se nešto. Može nanosi jedna tačka. Može ovako... Kako se porekao? Ne crtu, nego stranu, čitavu ovako oboju. Oh ti Boga, sad inu zbojicu. Pa da. Bukvalno ljubići moji, ne znam, pahuljice moje. Ne znamo tu kresim desi na kraju. Oh my god, šta se to dešava sa mojim licem? Aj joj, ličim na čudovište. Dobro, trebam ličiti na čudovište, bukvalno. Je to crvena boja? Da. Okej, super. A unutra, a na sredini ćemo samo jednu tačku, može? Crnu. Može li? Na sredini ćemo samo jednu crnu tačku, ovdje ovako. Ovako ćemo kroz sredinu ovako. Čekaj još malo. Šta ćemo kroz sredinu? Koja boja? Možeš kad koristi druge boje. Može li žuta crta ovako dole? Može. Da, super, obriši. Ali žuta crta se ne vidi nešto boja. Ne znam, ne vidi se boja. Zeleno. Može zelena crta, ovako ćemo sad napraviti zelenu crtu. Aj, sad sam zeleno. Aj, zelenu. A nešto ćemo drugo s plavom, vidjet ćemo. Oh, fuck, zašto sad spalo baš? Aj, pa pitaj ga. Spalo nam ovo sa četkice, ali imamo drugu. Ma nema veze, dobro je, dosta je. Aj, jao, Bože, na što ličim. I sad ćemo usta, može? Koje boje ćemo usta? Crveni? Crvena. Okej. What the fuck? Ovo bukvalno, ne znam na što ja to ličim. Čekaj, da ću usta. Super izgledam. Nećemo ništa više, jel? Ovu bradu, nešto moram u ratu. Bukvalno... Ne znam na što ovo treba da liči. Šta sam brada, pa treba da je nešto nije to. Bukvalno, ja nemam riječi. Kakva je to tačka šaraš? Nije to tačka. Što ta tačka treba predstavljati? A tebe? Bukvalno. I da, ljudi, svi koji još niste, bacite taj like. Zato što sam se bukvalno toliko izbrukala. Ali sad izgledam isto cuko, bukvalno. S ovom tačkom isto cuko izgledam. Ali 100% kad bude noć vještica, kad budem išla na zabavu, da, bit će zabava u gradu. Kad budem išla na zabavu, 100% neću bojiti nos, sam ću staviti ovakvu tačku. Ali ovdje neće ovako gore tačku. Niža ličim na cuku. Trebamo ličiti nešto strašno. Jap. Oh, nice. Izgleda sam bolja. Bradu sam trebamo srediti. Da.
I da ljudi, to je bilo to za ovaj video. Ako vam se svidao, lajkujte ga i propratite se na moj kanal. To je moja majka koja me šminkala. Eto, sada, čao!